Ki khubor ka Batesi TV. Ka umdi basnyam bak penjaslian. Rupa Premium Meghalaya. Dagis pakut kisam nashin rang bak kentei kentup ru ki heb barit kim dang bat dang kso halakan yam kasi tan rai kilaya shimbenta kashat suk mensim ke baju penlong shisien chisnam daga seng kasi seng kemi maukar halimpung shat waking hajayaw menta usnam hakas ngi penkot yagan kashat suk mensim kidan dagis pangut kinong shat shinrang bak kentei halakariam ke bet tan rai ban aingu ublay trai kenrat ublat he kerhai kijingker ku kerdo hau kun benriu Hagar ngi penkut rasa kilang du sumbut midrang ba ka jelau ba preston tensong Menteri Kesor ka jelau ba san bo shulai ki MLA kinoilam ka seng khasi seng keme mokhar ba ki wei ki plasha khats ngau bha Kepada yang tujuan sopan galeri, Soba Bakaila. Pigi belon mik kemat jenis lumpung nakilat takbor syak suk musim ke bakamen ke besuk ya pi barok mat ya ki dong pe ya ki media jopi keleng gani ka ri jongi bat seperti barok kowe di sesien ko boleh syak suk musim ya pi barok
kumba bitip ni iban rap susu kani golong kesyat kabingila sedang narus nem khat kandai spa khat we shua kata kejudan kani kesyat bat kabingi dolong organize pada keseng-kesing sedang khusus nem khat kandai spa khat we kani kalumpung wiking dah mankin benai per em ni jupulong kani kesyat lai sengi kabelong kesing kesyat aingu yu boleh try kan rar unong bu nong thau nag menda di jingker ku gi jongu bula TSA kerai nang ada kini kisau yang baru. Kumta sontonat benito ipi ba kaseng kasi gadi kaseng kabayale ban penne persa. Ya ki dustur kiriti kaput katem karwai kasiau kasyat kamen patru ya ba menor hakapor ba kajing sensyar kita ki karli ki karyong kladan kajing temu ban penduk pendam no ia kajing long tenrai pagerpang kum kajai bendi ujungi de kumta sultanat banyetu ipi makani kajing syat hari kisi bamenta kajing simbenta syirhem kalalong kambun larung apeng kena samla ujungi kumjor gi berit kedhe basenrang baiklah sang soto e kajing syong dor jong kani syat suk mensim nak kalian kajungi syat suk mensim komiti jong sang kisi kini mokar slo ni hai kulai yu pai belin ya kajinga sim betalang ha ka di kalumpung syat bakentang tam jong kajai beriu kajungi jing pela ngom kam la ban ong ru ka jing pela ka kawat kadon ka we ka liang kalong hawa phai seki samla ki jongi ka pateng jong ngani ki pateng ka mamenta bat kini ki pateng ki ban sawan ka idon ka jing kermen beling ong kadon ki jing kermen kalong kumta hapor mencuang ngidon kasyat hablap kasyat ka kemen gumni hakasngi bang isngi ningkong ye sedon lai sngi lenter kasngi no kajan ngide don kai sipo at pomut ti kumba kalong menta de ki spa ngut nilai don ki lai so spa to menden ru ma so spa na ngidon kinong syan no kajan kani ka pen I ya ka jing gloi jing ki samla lot jing ki samla ret kan thei ma chen rang ban I ya la ka jong ban buram ya la ka jong ka bade ka mati ka ba shong hok shong blei ka ba nilai odiang ti leng ba ki kini ki kong ki long shwa ki man shwa ki jongi ngilayo ban ai se ka perthei bat sa ka ba ar pa ka wei ka long ba min shwa hawagi phai sa ka liang ki nong put nong tem gidan ki bala ri rang ba ki ba tem tin re ka long ka ni ka juk menta gidan ki khna ki ba ar pho ar snam ki ba khat prasnam ba ki ba ar san snam ki ba nang ban tem ksing ki ba nang ru mde tang ka ksing re ka tang muri re ka jingput ka ba e tam ne ki jing e la ba hikai kan anu phinum la la dam dei da kasam te ba ka ju ko por ka jing dan jo ka school jo hikai jongi ku ka sang si kala wan ra sibun ki jing kala ha ba ngi yo ki samla ki ba lot ki bang red ki ba la ban tem ban ai ki jing tem ha ba ngi ju le ha ki nyut li ki skit ha ba ngi tem ya gani ka sur tem jo ka siat su mensim te kini hi ka pen pau ya ka jing kiu bat ka jing ya chaprang jongi kum ka sang bat kum ka jai ben riu ka bi ha ka be dei bat la ka niam ka culture ni jong lada pinong siya subahi dalili ka bamla long na marbelay in siya tuon akan dia history ya kani kasyat ni mo kasyat hau kasi kaladon naduk ipor na siya banwan kanyang pustan di kani kasyat kalong kasyat ay ngu limbak tugi sinong kidong kilong sinong kilong dong kipor min siya kamu podon kata kaseng kasi podon kita kiniam nongwe kadang long dang kasinong kaniam sinong di kani kadai limbak kita kirai kiri dirai ki hima ki snong ki dan la ki jong ki ringko ki basa ki don la ki jong ki kom ye niam le kom ki penlong ye kasyat kamen te kani hi pat kala along pa kani kasyat adu mencuahi kamlong su tang kasyat rong ki ong kani kadi kasyat aingu ki syat aingu ki dua yo ble ki pelai ki jing dua ki jing le niam le kom hang tu ha ki aingu ki ai bam ki phur ki siang hang tu ki le da niam kom kani te kaseng kasi kajing wan jong seng kasi pat ki bahadin kuma chupai no shi liang ki skit jong jing tam ki jong put hi niam nong ha shan nong kram ki bun ki skit ki ran arpo kam ngam kan ma ta pulai ten rei ki nong seng ya ka seng kasi ki wa wa kan ni ka jing shan nim simplify ka ta ka dul ka ba ngin wan ra nyok li skit kuma ngidan kum ni khat ki ni ka de ka ri nyok trap ni wan ra halo kita ki nyok nong rem ki skit ki badan li jong jing batai jong ini kiskit. Te kani pat kapen long ya kani ka syat ke jongi bandan ke jingmut
kadang kan kajing mut ka bajeliu bat ka perkhat niam ka bajeliu ba kani ka syat jungi om ka machu syat rong ka ong manori tai long niam yangi khasi la khar kat bakan niam kam dei kata ka tir la long niam ben bat ka baar ba ka bak tingkli ki jong pi ki dong bagani ka kwa bat sa gani kam dei ki syat snu ba hande haswa bangin sei kitar siar ki rupa ni de penlait de kangu kadem kini gidi belabu la tengkai bahan nadu ki por ki bau ki long shwa ki man shwa ki juni kini spaba ki jong ka jai bendri ko bagi long shwa man shwa jungi ki lar hikai bendri ban sumar de kumta hasyo ban dihar syar lempung ru ni da don da kangu kadem kedua ka pirat ba ban biang ban bit nadong syadong nadu unong ye shimta ha ka put akatem kinong syat la ki long ki kedai ki senrang nang taru kumjuru ki senran bat ki khmikai kumba ni shim bentalang nak benta kata ka syat aingu i boleh try kan nung bu nang thau hakan ni kelempung bekentang ru nyeng lang ban aingu kumta hakan ni ka benai perem laisin haka laisin ak si sistem laisin ak si jung li benai perem ka khubor syeki kon samla bach peteng ban sawan kaslong be benak ialah kejong keriti kedustur. Benak ialah kejong kenyam. Namal dah hidup no ya kini keriti kedustur ya kenyam kerkom kelejong. Hai syuk kata kejinglong kerpang jongi kum dijat benriu akan ni kepertai. Kani kekubur mengkuat ban pasat ceki kun samla ba benak ialah kebenaran. Benek ialah kostum, benek ialah kereti. Mat semua sarong ialah kejong. Mat komtahi insapau kena kethai bakun kasih udai ujak menteri ubakerpang. Kasorkar ka ai kejeng kersial lembah ka tanat art and culture. Mat lembah ka tanat tourism hateng kecuai nama apa nakalian kasorkar kikwa ban promote ya kani. Kum kawen cultural event ban kring ya ki turis ka art and culture beru kadon la ka penta kaban yarap ingi bangin depla ban penne ya lagi ready ki dustur ka jingdon kan nungut i ka ngi sim jingkhen tang menta bangin suthu ba kanang kil kanang hiar kita kinong sya indre ka perkhat jungi menta kalong bai ladawan tang shpongut ru abang syat ban aingu item you play kalabiang lakiwan khambon ru nang khambiang susu hena kijing jing sim jing ken jungi akajing wan jong nong syat kentei pasenrang kalong kong keno kenja ban ong keten nong statistik bang sutu lada kanang kil nen kalahir kum kidak kisen ki bapau namung snem kanang kil bat kum PUE hakiwe ki snem bat matau snem kat nu kejing pe lempung kala khapnya ngi nang ton ke jing perkhat ru bangin hapan penhe ya kan lempung inang wa di kilap kiledi nak kata benta benio ka parking go yang tai ka lempung syar ru kanang kham he man kham kudup khambon kinang syat wa ka syat kanang don tang pila penio bagi super akti ndrei menta ka syat ang ni ka brimnyo trep ladei di kispatali kin sedang nado benai leber hado benai jemang jeliu kidon dik spatali de ban ong mangin sedang show mangi kin saap ki we de ndom mio porcho kalau poi sedu le si show benai slap uba hado ban unchat long show nama kata kadau ngimchu pacho kata ban hap sedang show kesan kemir sedang ki we hindrengi ong to kini ki khon jongi ki tanat jongi kimat ya senang ya sedang ni ngin persyang benpat hi kan dia syap jungi ha uni benai ya yong kom bangi jule akata karkom benpet hi kam don kata benong sedang bangi sedang kiwe indri kani kede syap tu kon kasih ki tanat sengru kide kiba bat akadiam lejong de compare la da senang bangi na pasang ki kali gue nok syat ano kajing sisa kani kam kata kajing keli kasulang tang kajing keli ka pamdan ni kam raider pagi basusu bakala yo kala lam long man kasyat competition babuan sangi dunas fi
Dinray kan ni kasyat kadi kasyat niam kasyat aigu mo ngim dai ban sutu bakla ya kata kami om ramba dan jungi ru lagi dan sifau ne sispa na aspa kalau kasyat aigu ni kasyat aigu ngimle hakim numbers kan ngimle ngamdai ke competition kadi kasyat aigu kalau sifau ru kaju hilang dapat si hajar mu ru kawan ta abang isyat aigu aidam kepada kebentar juga niam korkom jungi pun kasih kata tangita Kani kasyat suk mensiam ke jungi belong kan diri wiki. Kalau ke ba ni yang akan nongrim ban eledi ban buram ni kiwe. Bat mendin kesmiru ni sultanat belong ba u ambassador na po Belgium uan ban sakilang. Bat kiwe kiri wat jingtip siapang kiri ti kedustur kasyat kemen kejai bandi ke jungi ru. Kiwan kerai belai hang ni lempung. Dek inti na ke jingiwan ya snok ketilang ke jumpi media print electronic media kadang lo ke mentoy gini nak benda kaseng ke jongi hak begini penyar nak benda kini ke burung bakrau jom ke jai pendiri jongi Pidan dukan marbam ndai compare la ka bered ka pidi harut surok ni ka bahe kum ki restaurant bat ki wei ni pishat roti shat cake bat ki wei na ka benta ka koi ka khya jongi pat ba nong bam nong di Pat ba pinyo ka jing syania naki pidan kam bandon de ka license ka papaka ka bala itu da ka an kata ka Food Safety and Standards Act arjar henril link ba ka section lai poi iwe kam de ka ba pinyo ka license pila ban apply ka online link ba ka website foscas.fssai.gov.in da ka pi hap pan upload ru tegi kod kisla badan kam kat kum ka jajing kam jong pi Pilaru banyak kendo, yang designated officers lani food safety officers, kebadan hak office terekam Jong-u lani ke district medical and health officer habarok ke district kebadan Megalaya, latno tang is kasihers. Pilak benlet bed, siak office terekam Jongki ke Commissionerate of Food Safety kebadan Halowa Lachumya. Nakabenta ke kot kakya kinong bam nong di. Lawan Rashapi dekat Commissionerate of Food Safety, Government of Meghalaya, Bat Balakershan dekat Food Safety and Standards Authority of India.